Ichoba chongo ne Nteto cha Weru da Ithatu nkwa atweni kirechio na ini ratu kiritorito Nteto cheto robairwari. Koti ya Kiambu kuna nkradisi ya ntukuingie lekure ikio chonko ni wagi kukia sniper. Mike Makarina kumineri MCA mawira ni kudhamira kampeni ya kawira na kuwa nako makira kioto kia sniper kiomba kureo kinyanira. Achiari ba secondary kia ganguro kwa ndamanira kirasi kia GSS bakiwa na baingine ni badhamitu chukuru neu. Anabaile bakuma bore guchote diboita secondary antobaye ndibobo yaba kirombo kubaigika. Manaitwa Madhivian Purity Richard na Nteto PHINEAS. IMAANA Ithatu kyota na ira mwanka mudeno kedro kyolo anyumendeto. Kwena kala Nteto chero da Ithatu ikambiria da ichuchongo atuganiro patandatu ba kukenchamba mitandao sniper bagaita na mbere kurigeru aito ne kyaboridi mwanka tariki 19 ntukwenjuma kiumio kina bonyuma ekoti ya Kiambu kwa mabida ba chonkoni ntuko yele chekodiria ho chonkoni bo manigeto Nteto Antony Kadenyana utuambiria chio. Athuganiro bathandatu kirego kia blogger David Sniper libakathi na mbele ukaraitwo ni bia polisi mpaka muthenyo 5 tariki 19 kiumia giki. Athuganiro baba balelegeretu kuthomerwa thitango jia muthenyo wa umde ndi rombala mutongoro thitango jia mwingi ODPP muthenyo wa igoro legalula maonto. ODPP akiromba ntuko ingi jiere kenda kulekerio sonkoni ilomba leletikirwe ni koti negambala muthenyo wa umde usinswa mpaka muthenyo 5. Miscellaneous Criminal Application Number 1 of 2024, Republic through the Directorate of Criminal Investigations versus Vincent Mureithi alias Supu. Muthenyo mwambili kiumia giki mugambithene Melissa Opondo kirogambi boy nerithire kithiro bisi thitango jia mwingi iteruta thitango kiria thuganirwa baba koti ikabalekeria. Muthenyo 5 liwo DPP kiregagirwa kurugura thitango kiria thuganirwa baba alaba kathomero thitango ino kenda betikaniria kana balegana na jo. That investigations into this matter be concluded and charge preferred. Kanyoni mtu linega tudolitia tobisi thitango jia mwingi yamba kulega kuruguria thitango kiria thuganirwa bamwe kiri baba bathandatu wone kinya muthenyo 5 aitha methometo riu makethira merekerwe kotini muthenyo 5 kuona no nao kiria thuganirwa baba akarugulwa thitango ne ODPP. It is in the interest of justice for the deceased, his family, relatives and friends, just as it is also in the interest of justice for the respondents that investigations into this matter be concluded and charge preferred. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Antony rangi wa Kadenya. Nangana kuna temu siasa Mike Makarina na menete mutongeri wa barabo ingembungene akaunti ya Mero Evans Mairakari ya urano ya MC wa wandi ya mmetungo na mtoba kwedira nene ya kiringa kibarana kuringa ndi MCs bangi nyume kia kwedira yuku makambene yangama na kaina mwangaza. Makarina ni direte ya geta na mbele na kuwa na kona ya kakioto kukenchambe mitadao sniper kiomba kwedira kikira makone kano Nteto nichi direte yuku mirawani dirikari. Makarina ni direte ya geta na mbele na kodi ya barabu ndepa uchwana na kioto kia mututiki sniper weka wakili okuruwa miranja ya mututiki nedirete ya kia rakia ontopone indi na kuwa no mwankane indi jiredire kiura kwa yotira mutano na kwedira kiwa taira kioto ini Nteto irandirwa nerete niningwa. Mutheteri wa kioto kia mwingi Mike Makarina awete ati kona mututigi sniper akiwa tira kioto akiwa thirikari itina bere ya utethia ukinyanilia ontobu kinya kumania na ugambi bwa koti ile. Kesi ya sniper meailetia na inchunguzeta na toina njira cia kuona utino kesi ira thirikari ugutethia
thirikari ke ubuthilunkia na thirikari ya Kenya Kwanza ara ikite amiru bora batete thoka ikyo utuma wona koti imwe emakandara eri anto bawe ntuko 21 ingi ka anto bawe ntuko yili nonto system bora kurutango ibwega makarina na kwithira gitana mbere na kuromba barani ndi baina wendi buboya kuritaniria uchangira nje ya sniper kenda yumba ukira na muno yumba kwithira ikiwa taira wakiri wa mithetera ndiromba na betu bakaruti bamantili MP betu atubara bonde bena korwenje kuririra maisha mwanora nariye mochare nikyo nke baromba mwiri yuriye mochare nonto bara bayuraire iboraire mwiri nabo baina freedom mwe kuthyulunka mwiri yuriye mochare itoye mbicha muntu wenthe wina wendi buboya achangire njere ithire ina wakili na kongela na kwanto barakinya bekiri mpine ni achore bakwe bangabana kaira mwangaza uredirete akiwa wewe ngwana baurirete mawakiri bayeguru muno ndirio ndro boira ngabana nto baraba watero kwa wewe abekirite mawakili baraba nene ndene Kenya no goria ngabana no oraire sniper na sniper imwana ya wawe ate kwaririe ya sniper lakini na kwaririe baraba wati ingi na kuwa baraba ikirimpene tibonde baina meya na ora kinya batire kwithira wati kumania na ikuki atirethira agikairwa mpene na inyana baraba wati tikato kuibonde iboranite kuyana bawati nyabati na makosa nendo ntuko cover up yewe bwithagua ibonto kuona ana bawati utheri ba ikwandrene totegua ana bariendene kinyanka ya kuumba amiru kaba wenyana baraba wati balikwe no ntora mwene makosa atekuwatwa mwene makosa airie botichona na kirisia sacha kaunti ya Meru nedirite akioneka kumeneria bukatha mutungeri wa baraba inginde ni ambunge ya kaunti ya Meru nwe Evans Mairakaria akiwa kinyana wikumiria MCAs bangi nonto kinyana thamirite kambine ya ngabana Kawira ndaikirwa itisha MCA babangi abera ikyama keto icyo cyombo muruta we lindo no wethire we lindo majority kibubu aiga moshoni bagare okulukia ikyamege okulukia makarina ugwite tikiama kimwikite tene kiu ende nimbechire dirite akirita na kunenkira tungeria bayuru bakiama kiu menya watisha bange ebera ikyama kimwikite kyama kete wekite imbia irora nenkero ichora igerie malala ote wote muichi balala gagoro Mount Kenya gagoro wapi atobo mwenga rina nongelete na kuwa kaita katikuraya aranende Ivanza kedira kyoya kumania kinyana murungamo iyo kisiasene lakini mbere mawera itara kwaruka ithaira ririu uketia bangi baethi nene wewe achiendia wabatia kiama gite utethia kira kire utethia no kire MCA bangi unindeta kwa kawira nonto ndeto buretera kinaki lakini woina noge mawera makarina netite na mbere na kuri MCAs baraba irungu ramawera otira nende bate umwata mbarukero ari ruondero rombike kwidira gika kiande ne ambungeu enda kwire MCA nai ko ikyama nabwe mesoniera yonda manto era yonda gareta musoninya yukari waita yobo kulukia aikulukiri nyawe Egana kune atero ngiro nkumania rwa EACC rwekirite mpeni athuganirwo batano barabara ya bisaba thirikari ya county aisola bakiringanitha kuana ombabo milioni 50 na inyanya gatanta ithandatu ini mbechira chianene ndi chatenda ya kurangari ya kuria munkire chethirite kiana wakire company ya Dresco Limited kiri mwaka wa thirikari ya 2018-2019 athuganirwo baba ketha bakinyitho kokoti ya EACC ntuko ya rubangi banana bagitana mbere ya guchwa batano bane Peter Ngechi Muha urari nendia bisa mnene rwanyine rokegena kana chief officer ke finance Dano Salad Kadubo former chief officer urawari nende rwanyine public works housing and urban development Abdinasir Ali orakinyawe nendia head of treasury Jibril Hassan na Augustine Karioki barabonde nende bari accountants
Ngino kuna ati achiari bakuma Kiagangoro Secondary rwari bandamanite kirasi kya JSS na kuringana na achiari bachukuru ene irari na ritoba baingendu eti na ritoya yanake barabakwidane ndi bakiwa no idire kinga achiari babara baina muduro na kurea kwanirwa bari babedrite bayaka chukuru na madina maingine ikyoba byotumanende bedira bakioneka kurea kwanirwa ko kumani na bedrite gitana mbere na mithuro aciari bacukuria gutinda ya primary ya Kiagangoro kiri wandia chogoria gicigo mbunge kia Mara bararurungana na ibao na nkinya maratati kiri cukuru ya Kiagangoro kiugo barienda kirachi kia junior secondary tubanganiritwe irasi mbega guko ni mujumbe wetu miaka ile mithiru au ni twambiririe o promise wa Mount Megi class kia junior secondary application yalikania na kuthithwa turali na wirigiro bobo nene ati mwaka jojo tukenda twena class no unto bwa kurigarania tweja kwithiria tutanenkerwa class kia junior secondary ne twajire mande tuletete ana sukuru ni tonto ni twegwire watho uria waumine goro ki machogu auga o sukuru eosti kiradi kia junior secondary kuria ana bakuma badomerete kuma grade 1 mwanka grade 6 bendere kuna nikenda batomera kiradi kira kiratumagirwa ni standard 8 ira rudire kigerio 2023 na tio tukweja no katwa twikire surprise tiko tweka tutena kiradi kuringana na aciari babaita kaba guteru aba kiugaga mwana gwaka cukuru yao na gutiga bakomiandikithia kende kanenkerwa kirachi mwanke munthi ana bao baturaga njira ni kuthi kuthugura kithomo guntu na cukuru yao eri ogo bakite ni rugendo runene muno kudika ironi kudibwa nturere kudibwa Weru na kudibwa Rurama na tukina na cukuru yetu noka ikathira thaa ino tukwario gu cukuru yetu ni anega na kibatigarite una ndina bange banini be standard 1 na riu kauria ona bau bakinya 6 ngadi kuiraga o kaironi bona iria kau kangendijaga kuruta mbeca nyinge ziakoloraga ite ziakoloraga mabati bakiongera bariuga na bao bathiaga makilomita kiri cukuru ya Kaironi na cukuru ya Rurama mbari chakeria cukuru yawe gitigagwa na twanega na rimwe cukuru wira bakuga irari na twana nkuthomia nkemika imikuruku na ana beto be cukuru ni tonto tuterede kutiganiria cukuru yetu tuterede kutiganiria cukuru ya Kiagangoro primary school etweka ya kuthira niyo ndina twana mbuga tonge nyuma kuma PP1 PP2 na ndina grade 6 na thaino nikakutumura thaina tuthikirie na tunenkere kirathi kiu tumwa yao ikirirwa ngirwa kithomo ndeni ya gicigo mbunge kia Mara na nkinya tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kubatetheria cukuru yawe etathira ankurigara Kiagangoro gitumi gia gutuma bateona junior ekeno ntukuga nende ni thai ndiuga mwesimiwa wetu gwengwa tukire nya munene wa ithomo na wengwa na turaithirie mbio kikareke aturaithirie twingwa one ni skuru yetu atwakirite wega muno netukona skuru yake tuona ile karata boarding school kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi Nangino kunate akari ya mwana achiari barabadiri nende bakiambiria kibakiambare kidomo kia Robinson utadia kuma primary slums machaka kibiriti bakorombo tedio manomba kwedragita form 1 bakiwa ni wakuti ntorene yonde nirono tarone ndiridire kumera mitone kirwa na aria regime kimadi nya kwedra kiromba kuringwa njeki kuma kirendiwe yakenda njote kia kidomo tikedire yukuma mundu Kelvin kimadi na kulikidia Buni uthibwa kia Obo Robinson Mutethia kuma machaka kibirisha buru nyuma ya kuona kioto kiawe kiotuka ndaitari wa mitwa nyuma ya kithomo twika na boi buriari umwe kiribareba tintore na thai bange bashokete sukuru buruni ontubwa turi bareba twire kuwatila mwano yunkia washa kainya kangia kuwatila kithomo kiawe kinya nyuma ya kuluka buria burubu abatirite kierioni KCP mwaka muthiru. Naitwa Robinson Mutethia, nilikuwa nasomea shule ya Orinya Primary School. Nilipata max 3 nataka kusomea St. John. Nikiona mwenye atanisaidia gavana wetu, MPs, Kadhuri Murongi, Senator. Nikiona saidizi mimi nitasoma. St. John machaka yote.
kiriro kia kyo kina Robinson Muteithia kuma Nteru cia Machaka neo kyo kinya ina Jim Kimathi kuma Mitone kirwa nari kinyawe akirombo Uteithio bwa kithomo. Jim Kimathi kwa somea Mitone primary kapata max 312 na nataka kusomeshwa hata kesho ndio tulikuwa tunafungua, lakini mama kakosa pesa, kwa hivyo sikuenda. Hivyo naomba kusomeshwa. Na ni ontunyonte kithomo buru wirigiro bunene buri asheri baina bukire kithomo maturene mwankatha iromba rione atongori ukumila atiati iri utethia na baburu bakinyaniria kyoto kiona batuika betumi buru kiri ukiria mugongo. Urankomba kuromba kiri honorable ponde baraba thuri na kura kuma kiri MCA wetu Mwiriki menya wina kana Machaka kagwete maxi nyingi na gakina kiroto komba gukinyandithia na ri ndikiri ndi ukwira na jumbe bonde kuma seneta kathuri na ngaba na kawira na ri ori babwe bwinde na rapore na ba bonde na bakaire mia ndikubwira ona sauti nene muno ndabwira egiteneretwe na thina njoni bototethie gitumi kenda mwana kiroto kio gya kwa daktari Obiongo kenda kiumba kuhuzura tukuromba atiri mama county uri ari ori igwa kiao kia mwana uju tukuromba atiri MP we na ari ori igwa kiao kia mwana uju na kinyate uju aki kinya barabange bena mathina tutiuriru ibo barikane utegere nture Machaka inture nene inana baba inge ikiendo komba kubarikana werikana mwana uju no ntuba kinya guchuitaniria na kukwata maxi wagwete na tia siasa kibakuri Uteithia ibaramangi kinya baina kainya maturene na ntuba wendi boboya ukumila tia kinya boburumo kaini ontu ya shari maturene ibare mimirio ye yana bao buru kya kugana nde mto wendi boboya ka ibantethia na bakaba bathome na nditango cha kore na ntonguo nditango gecha miunda na kinya cha mejengo ndona imbetaga na mbete ingera ya gochiga raika ngaite chikalema ni nyaza nkareta mutaya ninkora muiko karona ntunde kuruka nyomba ndatirima baruge mwana ojo urinja thaizi ngaigwa botho kuna ngaigwa nkoro kwete konganero ngaigwa tuinya gotinda kurura na njira burunge twagaira mwana okwo Uteithio kwa una ndiromba atiri kuri antu babe kinya beno Uteithio para bomba Uteithia mwana oju tiga kinya ma MP tiga kinya mama wetu county kinyate bagwa kibaba ingi bara bathikirite TV eje ya Weru na bara bakona kiriro kia mwana uju reke ni bwigwe kia bwe na araburi ikienda bukomba Uteithia mwana uju. Weru TV kumaburi mbita wake Uvin Kimathi na nikumira une tugutha tukiona kanya kakunoka ndi ugeta kurenchokerete na ndeto ingi ukipata baridi nunua mabate, ukitaka usingizi nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee.
Are you ready to take the first step towards an exciting future after KCSE? At Jordan College of Technology, we are a community of dreamers, thinkers, innovators, and achievers. We train over 100 government-approved technical, medical, hospitality, and business courses in diploma, certificate, CBET, short courses, and driving. Our world-class campus offers a variety of co-curricular activities, state-of-the-art facilities, and lifelong networks beyond academics. Apply today for our ongoing January 2024 intake and turn your dream into a reality. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Elimu Center, Kwame Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Right, na tuchokerane atinende ntuke monyuma ya krone kurunti wa bakare kromba mubunga kurwadara kanithio kubatethia wikiana bao chukuru nene na batandatu ibombete kudabaika kwa chukuru mwanya ntere chamara akariba kromba kinyatungira bangi kubotheria murio ni ontu bangi bone ndi nibetrite bakinyele kanengara makinya ya utoro Tugo imwe nyuma ya korona nkinya ekuruba ntiwa kuma mpari cia kare gwitambitwa kiria tongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi kumira na kubatethia bichi ya mubunge Susan Ngogwa Mwendwe Mundhira rukantura nino cia kare ara na bathandatu ba kuma miche yankia na theni bairito cukuru mwanya muthenya we munthi nemndhiru kiriga saitiri turaukire chuke gamba ng'ombe ara mathiga mugere gamba ng'ombe wont na tuthukirie kamwari kambere karatumbie kwira muthambi gaus twaya kare mwebe wont twathukia twana twirie kare di twathukia tungi twiri twaira iwanja secondary school na muthambi gaus twana twiri kwa Nteto mndi twirire ana bathandatu cukuru na bonde full scholarship ya mheshimiwa Susan kiriba thandatu babare ogo mwana Emirio Ngugi kuma nturi akabai kubumbari waino cia mwembe uratarigina nethe atire kiongo kiega bobo nyuma ya kumutanithia biumia bika ibithiru mndi twamujira kumwira iwanja secondary school kuma form 1 mwanga form 4 bishi yake yonde nende shopping yake na Rodri Susan yonde reaga mheshimiwa utigira ndaki yake kuthoma nikenda Weru boneka ntura ya kabaikubu na ndeni ya mwembe ward na Mara constituency kangu sovyan kanu tobwa mheshimiwa Susan Ngogwa wa mundu tobwa kunyukile mwana ojo non ndana mbesa ya kumba kumulomia ni yangu wani bubu tobwa kumulukia na bandi ne kumwa na mekisua na lo mebobwega ringana na kariba baige keno kinene kuona kubegwa na nkinya kubetiga kubatetheria gucokia na bao cukuru bakegagua kubaura murigo no aukinya class 8 ndai na challenges nyingi muno ntundaulagia ntena maima ukira mbele nangacokeria Susan Ngugi Mwindu nkado nyingi no ntubwa kwegwa kiriro ya kana agitukwa ukajokia agigatana agitigambia ja ukalela no mndele ukakairete cukuru na nkugane thanke maita thanke ngaya mwongerere eshimiwa bau bangi ne bajokie njukumu bakomye Susan Ngugi Mwindu bori akurutha
nabo batonye goko mashinani batege tutunge tutigaririte na tukugwa tukenete muno na Ngai wa moyo amurathi. Ringana na mobicha kumobicheni amubunge mwindu bariuga mubunge mwindu akagwatira na baba mwanka kurikia na kuria atongoria barabangi kwibumiria kenda kugwatankia njara na nkinya kubaukiria raba kuremerwa. Turenda maendeleo kaingo 27 yakinya wakira mtu akaumana kibao yake akiuga ndaruthirio ganga ndaruthirio mwembe ndaruthirio marimanti ndaruthirio chakariga ndaruthirio gitogoto ndaruthirio gitombani kaingo arugamo gabubu ndaruthire na kila mtu amakirwo kuringana na wire yake. Kiripotera Weru TV kuma gichigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi. Na murugamiri wobichia mubunge wa Weru kaunti ya Meru Joel Murirwana ugete kure aritobo baingi bara bomitenze iteguchumba na babudete kirio kia KCP mwaka muthiru era mwankira nende batwete aritonkuru kia mana ile 65 weta chukuru mwanya cha secondary nendi obichi ene kwethe kiromba thirikari chwelene na Kinyama county amana ndi bobo yana Kinyama kanisa gutonyera gutigira na bondi bagutonya form 1 kurukine rete achiari betekeria chukuru irana babakethera baiga kwa kuringana na umbani akinyotedio urabukonora mutugi kare na ripoti ye ndo bakarambu kairania ndene ya Meru county iwakikisha ana bonde bagwita school. Ni migambo ya Joeri Murerora ni murungamiri wobisi ya mubunge wekuru wa Jamiru Elizabeth Kairemia akiuga wendi ba mubunge ojo ni ana bonde barabara ageretwe kirasika binana mwanka muthiru gwita secondary arakuga mwanka juju obisi yao ni gwete mbaru ana ankurukia 165 gwita secondary barabara irite bisi ya form 1 mwanka form 4 baumitenja iteguchumba na nkurukia kiuga na bane baingite mono aja kaunti ya Meru kuithira bategete mubunge wa mwekuru wake na ndiba kiromba bunge bange bathirikari nene na kinyatongeria bathirikari cha matura antuba wendi wego wa mwana Kinyama kanisa gutonyera gatigati kenda gutigiro mwana wonde akugwata kithomo maturene tumbete kujukia ana 265 ba form 1 baria tuthiurunkire tukigita home visits na tuomba kuona ni ana very needy withiuruka itwejete kuria isi ana baba ingi sana bara bakurukite na bara batikumba go secure form 1 placement ndene Meru county kando na ba ofisi yetu baria honorable Karambu Kairemia mbete otedia Ambre making an appeal kiri our Meru county government, kiri our national government, kiri other relevant agencies, kiri well wishers, bombe ku come on board. Kenda to make sure anaba bonde iroto biao bitera ula na bakumba go secure from one placement na bakwenda na kibombo kyao Nkuru kimurerwero mbale awekere achiari na baraba umitenja ijite guchumba ni bethere bagitekiria kuthomera kana kuthomithirwa mwana kuringana na wendi boro kwenda kubatetheria bakiuga to mwanka mwanete skuru rareti ntuito kuona na baiba kurukite kwa wingi na baraba ingi beti skuru njega na chakuraja batu atukomba kwa just twina skuru indongi mono ndene Meru twetikirie tuli achiari tuli aritwa tuone kinya kioto gia tugiukinyanira kiri skuru iri around us and especially this school nontu afadhiri ba kana bara bakuyukiana ba no bale mwingarama inyingirira mwana kwithiretete skuru akuraja kwou twetikanirie ni na tumbe kwa just ari ukonera kanya within Meru county tugaikiana nontu mwana witete kuthoma te skuru itete kuthoma kwou nini kinyogeta skuru yaku kioto giaku uri na determination knows no barrier
no igakinyanira ni migambo ĩrĩa mũrero aditĩte ndĩrĩa kũgwatanĩte na bamwe babisa bobisi yao gwĩta matũrene mwanya ĩrĩ ntuko yao ya mũthia kũjukia twana tũrĩa tumĩte njeite gũchumba gĩcigo mbunge kĩa Central Imenti wandini ya both Gusii West na Central hamwe na Kiagu mucokeria nkatho ontunya bakunjukia Murungu amutharime nkuga ibwega kiribwe bwamenya boya bunjukiria kana kaka asante sana. I promise when I go to school I will always post excellent results. kuma gĩcigo mbunge kĩa Central Imenti nkĩripotera Nteto cia Weru rĩakwa rĩetwa nĩ Mũtungi Kare. Ngilokoni ati nkiama ya Kenya Union of Clinical Officers bakolota mariki ruangi rogima bakiwa ibono ende bakoraga rwangiro bakiwa ibo kinya bakorigeria matagari ya mwako yokwata na utiwo banende PS kana CS direta kibuda kyabariwa cartels bible bedreta bakiura NHF na nende bakwenda kinya kurungeka SHF amona kunyelia kemsa guso eri uganende kagita ka ukinya kasi Susan na kumicha kwariria ontubonyu maya ntukwe 10 na nyabakede nyabakirita marietwa yantuba. This cartel, if you don't align to their interests, they consume you, and we know they consumed the previous PS for the Department of Professional Standards and Public Health. They ensure that it's either the leadership that comes into the ministry sings their tune. If you don't, they misadvise. They bring up issues. They ensure that you are removed from that office. Na tumesema pia, kama waziri anataka tumwambie waziwazi chenye tunaongelea, atuite tutamwambia. Kwa sababu ni mambo yanajulikana. The other time you remember we came here and we said that NHIF at some point was actually being controlled and decisions were being made outside the NHIF because of this cartel. Tulikuwa tumepigana sana na tukabadilisha ile sheria ya NHIF kuweza kuwaondoa. Na tumeona kwa hii ingine inaitwa SHIF wanarudisha kichwa. Na sisi tunasema tutapigana na hatutalala. Tutahakikisha katika hiyo wizara ule uongozi huko lazima ulingane na wale watu na zile profession ambazo zinafanya kazi kwa sekta ya afya. They have extended their tentacles even to other institutions concerned with health. They decide which drug is stocked in KEMSA. Na sisi kama wananchi wa Salendo na viongozi katika sekta ya afya lazima tutoe matamshi yetu kurekebisha serikali wanapokuwa wamepotoka. Na wasiposikiza, nafikiri kwamba kisheria nchi yetu ambayo inaongozwa na sheria tuna namna ingine ya kuweza kutafuta majibu kwa swala kwa haya maswala. Nayo ile scheme of service ambaye ina establish position za clinical officers hawaja iangazia ama kuitilia maanani wanapokuwa wakitengeneza hii organogram. Na kwa sababu hiyo wameweza kutoa ile directorate ya clinical services na kuilete chini ikawa division ambayo sisi hatukubaliani nayo. For the good of the ministry and also to bring harmony, let it be stopped and stakeholders to be called upon and let them make their contribution as it has always happened. Solidarity forever. Mutogero wa kiama kia ODM Raila Odinga na ikite muchemanio na kiama ba kiama kintu cha Bungoma nyumene nedirite tongira kimuchemanio ywa gisiasa aredirite akura kiama ba kiama kinende kulikemerike ndotire bako kitekio rais mwakene yuangiriele 27. Sasa sisi tumewambia kwamba nyinyi mlikuwa hamna mpango ya utawala. Nyinyi mlikuwa mnadanganya wa Kenya. Mmehadaa wa Kenya. Msema uongo na mmeshindwa. Mlikuwa mnalaumu Uhuru ati bei ya mafuta ni juu hapa Kenya kuliko Uganda. Mafuta yanatoka Kenya hapa. Sasa mafuta yanatoka wapi? Si hapa Kenya.
lakini bei ya mafuta kule Uganda na Kenya ipi iko juu zaidi? Ipi? Na hii itazidi kuwa namna hiyo. Tuliwaambia Bwana Ruto, kupandisha ushuru sio suluhu. Ushuru utapandisha, lakini kama hii nyungu inavuja, hakuna haja. Kwa hivyo tulimwambia Ruto, hakuna kitu mbaya na ushuru wa wakati hii. Wakenya tayari wanalipa ushuru ya kutosha. Shida hii kupale, hii nyungu inavuja. Expand the tax base, but leave the tax the level it is. We're going to be able to collect sufficiently. Deal with corruption in revenue collection and also in procurement. If you do that, you'll be able to run a very efficient economy. Lakini hajakisikia, anazidi, amekuwa Zakayo. Amekuwa Zakayo. Sasa tunasema Zakayo shuka chini. Zakayo fanya nini? Usiposhuka chini tutakata miti. Bwana Ruto lazima aheshimu mahakama. Tunaambia hakimu mkuu Martha Koome anakwenda kuolewa na executive. Ati wewe nasema njoo sisi tuongee. Na yeye sasa anasema mimi nakubali sasa. Tuende kwa pamoja, tukae pamoja. Bwana, hiyo hatutaki. Hiyo hatutaki bwana. Wewe simama imara bila ulisema ati mahakama iko independent. Mahakama inatoa uamuzi kulingana na sheria na katiba ambayo iko pale. Nikienda pale nikitoa ushahidi ya kutosha kusema hii ushuru ni juu sana, punda amechoka, plus amue namna hiyo. Simeamuliwa namna hiyo. Kama yeye anakataa, hajakubaliana, akati rufaa. As many of the opinions say aye, as many as opponent opinions say nay, the ayes have it. Rais William Samuel Ruto na muthuru himnene na mineti baria bakoregana nawe kubwithia muchemanio yire yubangiri yongataniro ya mugambithania munene Martha Koome amwe na speaker wa bambunge Ruto aregani baba tina umanene yo na ibakubwithia michemanio na onkumania ba. Yes, but it's good in back end, I'm good in front end. Okay. Yes. Okay, so you are a gang or a team? A team, yeah. We want to... And also we want to ensure that Trans Nzoia katika mpango yetu ya housing, kwa ile nyumba 200,000, 10,000 tunajenga hapa Trans Nzoia. Na nimelete hii matrakta ya NYS kwanza kufieka hapa kwa sababu tunataka kuanza kujenga hizo manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Hii nyumba 10,000 inataka vijana 20,000 wa kufanya kazi. Vijana wa Trans Nzoia mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama mnatakaje? Hapa iko kazi ya architect, iko kazi ya engineer, iko kazi ya mason, iko kazi ya plumber, iko kazi ya carpenter, iko kazi ya ule mwingine hata mtu ya mkono. Kwa hiyo kazi yote nimesema wewe utashindwa kujipanga na moja. Ala, ama na magari jamani. Tuko pamoja. Simu utajipanga. Na mbali na hii maneno ambaye tunataka kujenga hapa. Pia hapa Trans Nzoia tutakuwa na kazi nyingi. Wale wako Kware huko watatuletea mawe na kokoto. Wale wanafanya kampuni ya simiti huko watatuletea simiti. Wale wanafanya katika kampuni ya chuma huko watuletee chuma. Wale wa mbao walete mbao. Na nyinyi mkue hapo. Ndio tusukume hii Trans Nzoia mbele, ama mnasemaje? Namna hiyo. Na mimi nimetembea, nimeenda Germany, nimeenda Marekani, nimeenda Canada, nimeenda UAE, nimeenda Ujerumani kupanga vile hawa vijana kupitia kwa mtandao watafanya kazi, watalipwa na dola wakiwa hapa nyumbani. Tumeenda bunge, tumebadilisha sheria ya CDF. Na sasa CDF tutatumia mbali na kujenga shule,
pia tutajenga ICT hub kila ward katika taifa la Kenya. Ndio tupange vijana kama hawa wapate ajira ya digital jobs, wajisimamie, watuletee madola, wajenge uchumi yetu na tuondoe unemployment ya vijana wa Kenya. Aya kumanatho ibakujirite kunia kwa makarika ya wamba kinyabo bikibigi bakiwa karibu kwithira ninde bukioneka kubwa kaitene ko mwingine nde yudirite ukira kwa kuyukia onto bakwaga okaria tonto bomuntu kyombe kenda utira mantu ya kwithira kidira brumani getwa Nteto ni class chabari kato echio wa bikibigi bwathirire buruto tete na bikibigi toyerwa kinyambori toyerwa kinyambori nduthaini toreke kwiyero Obone ukoje kumakire bamwe bakariba kuma Ntereno Chegembe no thiba kojera ate magwagagia maokaria maba bachumburaga imanjirite kunyianyia nene bakiweta kinyagwamba abo abikibiki ibuthirangite tukua ibwea nonto kinya Rwanda rwetu na twikirite security tugona kinyana betu bantura ke anabe ke PRR rero kwimone tu monture ne orikuo batu minga yetu tukura obweya pio na kinya yarera turekirwo nio ne kurita ngwe pio tuteba une iburu iba kurita ngwe pio buru iba tukabira bobweya tukaura minga yetu na tukaana nio buru twe sasawa na boba mabatongeria ibakojirite na kuwa o mawagagia bokaria ibukuruigwa anabo no ende bakiririkanagia anto na boiba menye o ma okaria bwanjagire na muntu okiombe kwina ke machine kira kiyire tuma loi na barabonde tukuongela na ngari ingi ciyite kenda tumboka bira utonga bwai utonga bwetu acha twithara uthetu twibarutere ibundigiretie inya winge twande na ng'ombe kwa imbiche ng'ombe ya Ntethia yache kila rimwe kinyara indi ilazima nyani mbega megagatia ngagaria kintu kiriku kiu giakwa indi antu kabenda abo yabo kawathani ati ndio yukumirire yake aturira wara yetheria ta kana bukinde ugubwa muguru aginda nawe yo na mugwa nawo katheka toma mwana nwene nyango ni agire nje mutwe buginda na butaginda abo gethenda abo thalanitie kwe bibo tethia loi ibo ngwata na butongwata indi bungwenda turia ora turia nyumba kana natia igembe ni nyumba yetu ria tuona ntu arankubwira abira byatetherie ntu wamba boba bigibiki ni antu we bona biyana bira ona ma na nyange kuru ni bui muno inde cienda muno pamwe be yabambira mwa no kwa maisha ya kuria winte kumnya ni mbesa inye ya kuya ci ite cia uma no gwibwa kinya thai elesa naini pwa ita ituene be bori chiboko wa batu kubutona kuri antu tuona aba kuria atibu security ya ne tutuende te tinje yake na te president yake na te kindiki yake ne tutuende kenda tumboka bila security ase no wona thina special ti thina re kawaida ende muntu age oturanga security renda MP security yako ne sasa wa kere sasa wa nakantu bakwete impara batare na bekuia batikiona ganya gwethio kakuia uthe murono ge na otuia kana bodamburu miakera twatha werengi miaka 5 na thirire ase kware kiangazi na miaka na kuo bationa ko kwendia kabenda nyo biba no bibareta na o ene na watwera tutaiya wa itarira ithai tukuiwa thai nkubwashua tukare okabira na twinde antubara batigira kurathwa Kumegebe North Petan Class Chabari right na ndibwana ndino kibara bonde bomba kombidi Nteto na muno kinyaki wa mutagino ntu bakwidira watanirite na oni mwankera kaitene kankado na nchonende dine rando ira kalono na ikalono dombete kwidira nkirika na kwa imwambo nyama mwete mwambo nyama antu kwe mwe torenda katuntorene by bad luck ngambe mutori edira nende kuya yare mwari na kinya tieri tumerie mekai yedira kiona njau kuna ndio nakalao ntukalawa nera wana thoma thomi twethira tugita watuthinja ng'ambe u tutaboya na twethira tukiambiriria kuthinja endu kalawa aita maraboya atari tirinya bibiendene ndona akunja oani yake otikiakie anengera mujore twetawa kenwa bisaka mwira kae ringa kithaka ndamuri murume kukuya matumbo atorwina yare ambiro kanwawe batero tutere muiwa ni ume
tukurekia gutinja na twarite inyanjao irio mukuru mwene muchie aturi na marayari kala mwira ala utamenya amwira ntamenya atia ng'ambe ankwenda kuona mara amwira kaya ukagea kuri we impara kaikiu akare ya mara ende kayo ikarite mara ntegua ken kana kalawa kana oni twenjao ndugethira mukuru na etegirio jamanienu akwira Purity Richard no kare monete omadire oroboro na ngetwa PHINEAS IMAANA tuketha tuchemana kiaruru kiri murungu embere kimubango yokugukia